Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tah. Perkenalkan ngaran urang Dani jeung Abdi Sandria. Di video kali ieu urang ada sosial eksperimen ka barudak zaman ayeuna dek nanyaan tentang pendidikan Jeung lagu-lagu daerah atau foto-foto pahlawan atau foto-foto nu lainna tentang pendidikan. Cekidot ayu ya ayu ya ayu. Ieu namina sa? Napis. Iki. Kelas berapa? Pas hiji. Iya kelas 1. Belajar IPS teh. Belajar. Apal arti IPS? Pal. Naon? Sikila. Kila. Naon? Ilmu Pengetahuan. esna. Naon udah? Sosial. Sosial. Nah. Iya ayeuna nya, iya apal teh. Iya sa. Tah. Sa. FF. Sa ngaranna? Tai. Tahu. Ayo. Kela. Iya. Ini malik. Iya sa. Iya sa, budak wae di sekolah. Sa cing. Iya weh, iya sa. Iya na YouTube. Si Ata iya. Iya logo naon? SD. Oh, logo SD. Itu Pancasila. Pancasila. Lain. Iya. Iya logo naon? FF. FF. Tah, ayeuna sambung ieu nya naon? Paribahasa. Berakit-rakit. Berakit-rakit. Tarik sis. Semua kok. Naonnya? Enak sambung lagu sih, kudu apal. Sabilulungan. Sambungkeun, lanjutkeun. Berapa? Namun iya pasti ngana bangka dada. Gomping. Anjing. Cing tarik atuh. Gomping anjing. Gomping anjing. Iya namina saha? Paris. Kelas sabaraha? 3. Diajar di sekolah diajar IPS teu? Diajar. Ai kepanjangan IPS naon? Hilap deui. Aduh hilap deui cenah. Ai ieu terang sate ieu. Teu. Hah? Terang. Ai ieu Alok. si Alok. Terus teh Ari ieu mana? Tah Isa. Prabowo. Presiden Prabowo. siapa? Prabowo gitu? Yusuf Kala. Saha? Yusuf Kala. Ari ieu saha? Hatta Halilintar. Atta Halilintar. Terus apa peribahasa? Peribahasa. Habis gelap terbitlah Bulan. bulan. Tong kosong nyaring apal.
Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Bawah. 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 Tarik sis. Semongko. Ah, Mantap. postingan Abang Kadada. Tong banyak pijet. Anjing banget. Terus deh. Anjing banget. Dah, ini nami saha? Kahfi. Kelas? Kelas 3. Diajar PPKN teh. Tuh. Mantap. Diajar. Nah, ai singkatan PPKN naon? Apal teh? Tuh. Pendidikan. Nah, ini tebak fotonya. Iya saha? Nah, iya saha? Saha? Prabowo. Ieu teh SBY. SBY teh singkatan naon? Susilo, Bambang, Esna. Sukiono. Iya. Hah? Emak. Mama aja. Ieu teh RA Kartini. Aya. Ya, YouTuber. Heeh. Ata. Atta Halilintar. Terus ayeuna teruskan peribahasa ieu, heeh. Habis gelap terbitlah. Terbitlah nah. Habis gelap terbitlah. Matahari. Terus tong kosong. Tong kosong. Apa teh? Tuh. Terus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke Lantai. tarik sis. Semongko. Ah. Ah. Ah, mantap. Terus iya tebak sambung lagunya. Sabi lulungan dasar gotong Royong. halus. Pasti ngana Bang Kadada. Domba damping. Anjing banget. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And